dia lam bakla baaden basta yung mat nga kran siya lada baaden ula ban rati kong ya kejingduk ya kata kejingda siya kmat le siya na po konsensi de jong si petsoy ke konsensi de jong kwa ya kan ya kejeli ka bahia ka badam KMP halo sanspa sa hulai ngot ayu pilete yo pihak kecong sya dindu kita di bawah mana dia pamsawat untuk pamsawat ini hak dikumum sudah mau nama ketikan kena makin rakyat isu yang kita nak tahu makin happen keren parlimen kita yo bankeran satya nama ka procedure hapo parlimen kadon dakaway kelenti angkum assembly ra motion kat bamon ra bill kat bamon ye kat bamon walk out kat bamon MP habis council dulu kunta hak parlimen TM tengah kentujo reki ba shwa bikin keren kumne kidiban dah husiar marni dan coalition bat ni ki NPP ni de single largest party menta ni aila dia pi bapin lead coalition balai bangi buram bat kania kade ke banga kentu ki ba shwa bikin pelat ke media kidiban sotu ya ke kata jingshisha kidan ki MDC opposition ki bakran idri hado kata ngamtip kila le nam kawai rukalan record igisnong ki badana bodar le ngate ya ka face tu ngalapen krep ya ba kawai rukasnong khasi kamdai banai chapo asam ketika lang pi sektor bat nga support dek bangin nga penbaik no pursa namar balai kala dia perat lasan pau tuli gisnam ladang nyimla bangin nga penbaik yunia menta kemut kandai ka jingtim yangi haki pateng ki banwan